skin pen keso de atum lapen lo kacharli atum aphan kerap kepi Rong arat thurpak kachesong Vothatlangso ahithi along anti drugs lapen child marriage aputhak cheroktok amai kapedo PMAY pen kekim kerang pun ahen penangadim ketang ke luko Karong beta life penile beta thana bang phi sami rup jalenti sopi non betang ton pen arjuponix na Kidok kisung along asa bagle kerap donanta kedenga bangta ning sampon Patumi Pholuni constituency kaparlu Borsing Ronghang auditorium hall along MLA scheme mate ceremonial distribution of financial assistance puamen pen keso det lapen lo kacharli atum aphan isi kerap mate kapanongpi lak phoke patangka patumi hawar ke hat Pholuni mahamaya lapen numati arat atum pharohini ra troknar kebrahini abang phubang piaphan check keron pajur pondo lapen soching thenta hawar sitami pi pajir dam thu poputa ningje pon lapen eprang kevang jilang sitami rada hirjumi do bomlang polute kerap pajir pon bomlang puta ningje pon maya long aluhia man pen kachetong dun em kangbura kiling em omor singh tisu deputy speaker ajit kumar de lapen penang an ong dungatum maya long rdp dunsi mai mesen pen pajut long pamelu Pholuni pen pinchong rongpi report virta live Ramtang adingkan 2021 lapen 22 labangso adingkan hidung wok lu char dio somara tu bhag lapen pe kisu kechelang kisu eng tangka maha kavi pen doai daru kisina mugi bang kutumhan kerap kepi payir ya phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma himpen MLA tumhan ningkan sekpen lak poke patangka CM relief fund pen people dia phanabang awar sainang pido abang soteng pensi nibi ningkan arjon bombomlo penon phong bangke chugiram tang ningkan order ikui surprise labang so ningkan tangka bangke pini si army no check distribution nasi nangkame to produkante kedam tang aningkan abangke bang haru kris isose lokojan ya somar apente si kacelang atau papanabang rapon longlo apen ke bangki ikan matang de pini ke bangke tak sojeng nenda homosip pandep si kacelang lapende lokojan ya somar tumpan bang paruni ra trokter kebrahini abang tumpan pini romponlo Nilip MSC constituency arlo apar tarapung Rong Rong along patumi thurpak pen tovar kaselam padopon sonsi Rong arat atum job card ration card PMAY arunodoy old age pension lapen JJM scheme ta long dun de puse pheranki aphan pachuni pon hanboka ben beta live pheranki Robinson killing report lake sarkar ben kali ba la puson beta kali muthela ni tum rong penga chengwa kacheng sa si hokta pe nani si tum onang dona tu but ni tum ni di se chunuri ase rara tena sailo la ni lam pe na chengno na si otang cheng kono ko ani kedam tang aning kan pen kenali tumla kedam tang la non ke hai bom ke khi bom withdraw rong pi phan sena tunge vote ki pidu no bol ho tuma tha ge la sono sa sikame tuma tha tarapung wangi la penang lang di buta gilong tapi ani ta arte thekla acha ante non bang kenali tumla kadoga vela sorong ro putha non kadoga ve government penal tum phan thangna da scheme ve la so scheme ka ve putak non nang li la ke thege ding phan nang li en ku pi lo ge lang tum phan ke pu bo ban te ke than bo chuni ri po nang li klar da pan than tha le se hang re ta gilong le de gi ajat pina ke mas la he hang re ta ko pusi ba ta iti pide de bang ke ni tum ka thek se de sa la bang ke bang ki pian ning hang ti la la acha ko pula bang ti pide aponi ti la si ti hang nona dinakai arniwangsi kaphere meme arakio hormu ki chopena jok kana hok ponatum aphai nang bad bomlu Lasonsi Vothatlangso hi thelong pini owi kimiatum raki kecho aphai ke bat pigajok pini Vothatlangso hi thelong Vothatlangso osi Bipul Kumar Gogoi lapen KSA Samson Teron arotum ahin pen patir piponsi anti drugs lapen child marriage aputhak awareness program mate cheroktok amai pedopon lapen bangso mailong Vothatlangso municipal board chairman Chandra Singh Ronghang lapen sorkari borgang bura pen danglok penang an man pengkido
Kithe kiding atum chetong dunsi. Kebang jilangar ni kosonsi bangso kaphere meme arake hormu kirim rede jimapu aputhak jasamet kiturmi owe atum aphan kapachi reji aphan than pajir mipon. Lapen jongsi komadni abang phu bangphi drugs kichu thekdon long lok pulote police adideng birtanang pale sedak jiaphan Vothatlangso osia hinpen chuning ripon. Vothatlangso pen beta lava pheranke Rajiv Hanse report. হয় এইটো আজি আমি বহুত দিনৰ পৰা প্ৰয়াস কৰি আছোঁ মাজে মাজে সজাগতা সভা কৰি থকা হৈছে অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহ আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে ড্ৰাগছবিলাক কিমান বিয়পি পৰিছে মানে ড্ৰাগছবিলাক আমি সমাজৰ পৰা কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ জনসাধাৰণৰ লগত লগ লাগি সেইটো উদ্দেশ্যে আজি ভোথালাংছো থানাত স্থানীয় চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া ভিডিপি মানে কেএছএ ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত মিলি আমি কি কৰিছোঁ এখন মানে সজাগতা সভা কৰিছোঁ মানে বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমি মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এটা পদযাত্ৰা কৰিম ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি হয় প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ আমি যিমানেই মানে সজাগতা সভা পাতি আছোঁ সিমানে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি মানে ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰাবিলাকক ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ Sorkarke madua sorkarta kahino pupe. Lasonsi nijangkar bianglong Vothatlangso municipal board arlo ward arlo kido ahawara aphan ake joypen hempano pipondo. Bangso hem penang an award alongke. Ahem kimrang tangdera pita piniarnianta first installment, second installment long chotpen, third installment piniarnianta long ledet penajok beneficiaries atum ningrijo. Labangso aputhak komad lokichok cheke. Lapen penang ana dimalongke atangka chu enderamat ahem patang dedet. Lasi lahai huya aputhak municipal board atumpen kopia kang saitong kepi ponjine moaporsi chinipo. Lapen halapu hithi kuladalong ke jor kelang atum aning ke hangaling ador kape bat. Lapen arni ke partanga hormu ke jor pon atum aphan sodak pen ingsai ponji. Lapen sorkar pen kisik pontang arona loan doreb nang jipusi municipal board ahin pen pherangke atumathengno thanpon. Vothatlangso pen beta life pherangke Rajiv Hanse report. One number 4 si purilo amat ahem mangke ton committee pen nilipinta long dun ta ahem mangke ke tang ta niling ulo ama non mangke hasa bang ta long arlo second bang ta long lo ama non tarapung abang ke anta long lesi insam lesi dokok masih tanda si ini lapu ama si itu mga cini dari manonta soteng sido verlo arju ke arjulo amat ala kagos sabang sibat kudo ko pen la sia lobang isi pagwet pu amala soy pagwat amala si kala so lo pera kapre ben ke plain no daklo pusi na than hedi amar laso bang halahai ke tang te pen an nyong si tang lup non te lasi na trilogy pichin na thak na ton si taw tok bi la ke orjon tok bi nili so ko amendment se sahna wanilo an first installment along itum ita ka duwe nang war pan si kim lo la bang ka long lo second installment abang ka long lo la pen hem ta opening elo chairman tum si bang si an sta me non la last tournament bang ke long le dalo aheme ke duta ke cream thulo ni tum ke asi ke pipos ke long le dad ma la bang ni tum pene chi pwe the dalo la dak cha tan kum ti long pudam bom lo sta me ni tum han alam thang nata ardinang pipon i dalo Pine beta la ponse kang ton poniglo 2 minute thak me kardom.